Chibai vek ule Vawiin nun kong Hruaitu atan pathian thu Thlarau lam training PART-3 kan ngai thale don ani he thu hi lalpanen kanin pol na atan kan lo mangle theu don nia amasa in thu fingte bung som ni chang li thu hi lo ngai thale masa ila bidong da chuan thlasik awangin lei alet pe lova chuwang chuan bu seng lain kut ado anga engma anei lovang lalpana thu mal som ro se amen mihring hian nitin mamo thok chuak turin na atho angaya kan na tho ero ain ang vek theilovani chutianga dam chung khosak lung kham na in na sataka minnor kal thina wangle mo phurna sang takmin pe ka wangin pressure kan zolo fo thinani tun ma deuh khan India ramalo nei tu te din mun kha athalu tuk lova tuna polani tho mai theye lonan puka ro tuye tlak thatle silo chuan khuwa akhen vai chuan until thar chu amu mal lova bari tak takin adela chuwangin kumtin lo nei tu te mi zachuang lai hi chu anin ti hluma farmer suicide rate hi India rama asang viau thinani kahan soi chan chu khring nun hi atluang reng bik lova chuwangin khriat lo le rin lo lamatanga minnek tu te minnor tu te mintina tu te minti beidong tu te tok thei vek kan ni kan nui huau lai hian tra na in min nang thut thei ti kan khriat apoi mo a chuwangin din mun chebera po omma ila tu chekhopa kan bok sop lo na tura thil poimo tak mai thil pakhat kan ti angaya chu lalpanen kanin pol na thla tham lo emo that chiat lo emo in thla da lo ti hi ani lalpata na mitangkai tak engamo har sat na anto awanga inti cheta mai te kanrin lo dewa min thong thei thil thleng te hi kan rama hian a om fo thina karin angalo ni lo amak kati hle mai he tiang hian a om theyang ti hi karing ngai lo reng han ti tur hi an om fo thina ni kan hret tur chu orin na chak tak hun har sabera po a lalpa atluk lu na chang khrekhopa lalpa hlat ngai lo tai mataka lalpa pol na nung vongtlat kan ni angaya ni mithen khat chuan an nun tluang purtura an ngai fova Christian nun hi ba sanga an ngaya an du na konga chau an chuanga an du lo na konga ero chuan an chuk mai thin ma se dam thareng lai in thi san thutte in mangai emo an ni ti laya in then le ta thut mai te hausa take mo an ti laya tla chele thutte harsa ve take mo kan ti laya kam ding thutte po hi thil om theyani ring tu nun chu eng po dol zo lalpa azung kai ara chu thul ngai lo ani angaya chu lalpan min bot sei atum dan po ani a chumi tur chuan ring tu hian anun lalpa a nget taka zung kai tura taimak achu angaya ni ngun takin hanin chu ta ila spiritual fitness tha nei turin pathian thu kan tuipuin kan boipui pe tak takem Bible chiarin kan lek chuak ngayem le muddon le choi don tong trai tiam hau lavin ngun thuk takalalpa pol na inei thinem tong trai ngai mang lavin boy ve deuh si in rong i bol thinem inin chung khora inupui i pasal itu le fa te ma a i tong trai thinem Thlarau lam training poimo tak kan ti si lo atul ti kan hriat si hi atam em maya chuwang chuan ti aya ti lo kan nga hian min ti boi thina ni Christian chung kwa kan ni anga kan ti om tak ti tur hi avan tam em tukina hian Thlarau lam training kan mabak te hi ti zel turin tan lathar le ila thu fingte buina min thrilang khan
bidong da mi chuan pachiat na hi ti sa le Thlarau wa atur kop thina mi that chia chuan atu katan ti tur anga ting thina ni chu ati sen le silo chuan ama buk amang ang boy le thin keini chu afing polami Thlarau walalpa pol na da poimo masaber mi ni tumtlatila chu tiang ang chuan Thlarau lam training kan ti thei zon ranga thanem ngaya ko ran hote lalpa mi ten kan ti zel hi kan ta na poimo ani lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong tayang u lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu tukina hian Thlarau lam training part 3 kan lo zir zo le ta a lalpa I thu kan puan chua kan zir ho tukin devotion hi avan poimo em khongai takin nangin kantan malsom la kan nunatan mason na le lalpa ra bithar min ra tir tu ani ngei theina turin kantan nangin malsom ang che min sandam tu kan lalpa iso Krista mingin kan dile amen lalpan malsom theu cheu ro se nile nuam le vek ule